Monipan pacoyong na jungal sakarata. Sakarata ang kay buni o wow pangkupuran kalabako o isoko on Pompeyu. Wan kiligay nanalak nan kaniyay ko. Wan kagayong kapana karayong kapana. Wan ki speaker o yung umusong ko son ko Senate Congress. Wan ki song ko bung labalap o yung umusong ko bung Congress. O wan ko sabal marchon wo isang atse bung lapel lang kapang marangin. Ranwat program ni sunran pleo pacunan station po ang kakpil kapese automatic police blotter o irayo meban paceng meban uya meng kapese ranwat kayu iban paculan nan automatic police blotter ye chirailangan marastet sang ni isak o leletong ni isak wono and sombungan akos ni isakan akos amen manakap arrested ye hoster sale arrested ki kaunabak socha arrested ni isakau ni isak rao ye chirailakan me bachawan arrested Wilbastum arrested ki sakongwai wasawasa silipon alungway pokon Joe Salvatore arrested ki Chungale temi panle chapun sakongwai o changako waran na sampon alungway pokon o Julius Somay arrested ki kawanapag ni isak silu manakap man ma-arrested ye cha chungaladan Johnny Mauricio arrested ki kawanapag ni isak payu ye chirailakan me pachawan arrested J.R. Paulus arrested ki Changaku waran nansap the chukau chin changaku waran nansap ponelung webokon o socha pil chungar driver license ni ansu me changaku waran nansap Wayne Waychild arrested ki Kawanapak Julian Cowell arrested ki chungale temi banli chapun sakongwai o changaki waran nansap ponelung webokon ni isak lemau ye chirailakan ma arrested Clannistum arrested ki Kaunapak Kerry Abram arrested ki Kaunapak one son Norman arrested ki chungale sa kongwai wasa silipo na lungway pakon Frederick Abram arrested ki mi bali chapun sa kongway o changaku waran nansap po na lungway pakon Ersina Charlie arrested ki Niya changaki stosa utiyang ponal katarapwa changan waranan sap Joseph arrested ki chungala sa kongwai panangin sompar opel kan ruchangata wani ming stosa me pepe ponal ruchangata ruchangiti ni anso me patpacho ponal yung wepokon Randall Peter arrested ki chungala sa kongwai wasa silipon alon wepokon Ivan Peter arrested ki Oban Ken Opil sakongwai walawasa silipon alang webokon. Tyson Anson arrested ki chungale sakongwai makata pon alang webokon obol mi ban jabun sakongwai o changa ko waran nan sa pon alang webokon. Ni sakwano yechirailakan me arrested Gerald Blues arrested ki chungale sa kongwai wasa silipon na nung ipokon o bil chungale sa kongwai panangin sompar. Raminster Jonah arrested ki Kawanapag. Evelyn Aaron arrested ki Kawanapag. Johnny Irons arrested ki Kawanapag. Chungale mi bali jabun sa kongwai changako waran nan sa pon na nung ipokon. Kayam sekla manakap ye Fred kilometer arrested ki Kaunabak. O ye Israel kan marat sang ni isak lelitong ni isak wonong song bungwach. Imenen sansalang John Way nan program me pacholar program silu me pacholar kapesa me pit intersection kan marama sa joka kutla palisokoyak kapesa uyawi yang ache o saik tato puegi sain kan saikin che patata pon
alakan makasinit kasantian kak kan ruchiti nan kulok makasantiang ko me sojo wutla pali sokoyek apan sain pan lau patata ambangkak manaman irawach Mweni match meka kulian ki paliwach o sakar kita ni mensangan ranwach o niyan sa WhatsApp leo kaprayang at chungal sakaran misik pang kuburan chonway kalab ko isoko rakachin kubura o sa wasa sablamar chonda tak pugach po sab machay paywatch and kunkak sabulman ki melele o onapak i match makaimsak ay chungal program ni mensangan ranwach o kasalelye